assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. musidɓe am tedduɓe bandiraɓe julɓe, sahru ramadan yettima. mboɗo ñaagui saabu allah jarlodiren jafodiren ha tentiɓen tikkodirɓe. aɗa tikkanimi mboɗo tikkanma, eɗen dentodiri eɗen kodde galleji ɗi, eɗen dendi loonde, eɗen dendi barme, eɗen dendi jaam, eɗen dendi foof. jarlodiren jafodiren. ay ko tikkanɗami ko haɗanimi ñamde, haɗanimi yarde, an haɗanima ñamde, haɗanima yarde, haɗanima yaade haajuma, haɗanima yaade haajam. deki firti ko moni kala ne wawi wurde ga goɗɗo o, kono wonan allah yiɗiri. guppen ɓerɗe ɗe ha laaɓa, lawƴen ɓerɗe ɗe ha laaɓa, gonen neɗɗo gooto. so en goni neɗɗo gooto tan ɗum allah sohli en, kala ko ñaaguiɗen allah jaabo. lewru korka ndu ko lewru yurmede, ko lewru dewal allah, ko lewru nde ɓattorɗen allah. enen pop eɗen lawƴi ɓerɗe men, eɗen ketto qur'ana, eɗen dewa allah, eɗen jiiɗi ko gonɗen e dow mum ko, eɗen cakko moni kala ne defa ne nawa jumaji e jamaji, ene ñammina ɓe, ene waɗa ɗum, moni fof dañde ko moƴƴere, kono ko ga woni fof. lawƴen ɓerɗe ɗe, jaafodiren, jarlodiren, allah walla en. musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ene wiya on ramadan mubarak. assalamu aleykum wa rahmatullah.